Malta kienet l-għażla ideali għaliex fil-waqt li ninsabu mħasba dwar Brexit, f'din il-gżira sibna ambjent li laqana u tana l-appoġġ li kellna bżonn. Klimruz Beħbaka, il-fundatur u kap eżekutiv ta' City Falcon, kumpanija bbażata fir-Renju Unit li taħdem fis-settur finanzjarju f'teknoloġiji bħal cryptocurrencies. Min wara l-kwartieri fir-Renju Unit, il-kumpanija għandha wkoll uffiċini fl-Ukrajna. Iżda fl-isfond ta' inċertezza minħabba Brexit, ħasset il-bżonn li timraħ f'pajjiżi oħra. We got in touch with Malta Enterprise for the first time. We look at the schemes they offer, the support for startups. And at the same time, we have uncertainties around Brexit. So we are looking for a headquarter in European Union. So we looked at Malta. Apart from Malta Enterprise supporting us, obviously the weather really is a big plus compared to other countries. Mabaka ltqajna waqt attività tal-Malta Enterprise imsejħa Startup Express. Attività li bissem ta' diversi kellima u esperti lokali u internazzjonali kellha lan li tigwida lill-startups f'diversi aspetti, b'mod partikolari fejn tidħol għajnuna finanzjarja. Baka qal li l-vjaġġ ta' startup mhuwiex faċli u matulu jsiru ħafna żbalji. Għaldaqstant attività bħal dik li saret mill-Malta Enterprise tagħtilok għal inqas żbalji u aktar suċċessi. The experience has been, I think people are very risk-taking, which is what you can see from, being a blockchain, a crypto island. So that is really good for startups. The environment is very supportive. Obviously, I think where Malta needs to grow is to support startups, and this is why events like today, the Startup Express at Malta Enterprise really helps. Nadia Paċ mill-Malta Enterprise iddeskrivit din l-attività bħala suċċess li għalija konkurrew aktar minn 80 rappreżentant ta' kumpaniji lokali u oħrajn barranin li bdew jew jixtiequ jibdew bl-startup tagħhom f'pajjiżna. Semmejna diversi aspetti u inizjattivi varji li diġà nofru bħala Malta Enterprise, diversi skemi u fosthom l-iskema li ħad tiġi introdotta s-sena d-dieħla fil-bidu tas-sena d-dieħla li hija cash grant għal dawk l-startups li jridu jattendu accelerator programs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.